Hallo maatjies. Vandag leer ons bietjie van Sondag, Maandag, Dinsdag. Watse daggies is dit? Ja, dis ons weksdae. Kom ons leer bietjie. Sondag. S-O-N-D-A-G. Sondag. Maandag. M-A-A-N-D-A-G. Maandag. Dinsdag. D-I-N-S-D-A-G. Dinsdag. Woensdag. W-O-E-N-S-D-A-G. Woensdag. Donderdag. D-O-N-D-E-R-D-A-G. Donderdag. Vrydag. F-R-Y-D-A-G. Vrydag. Saterdag. S-A-T-E-R-D-A-G. Saterdag. Vandag. V-A-N-D-A-G. Vandag. Gister. G-I-S-T-E-R. Gister. Eergister. E-E-R-G-I-S-T-E-R. Eergister. En ons laaste daggie. M-O-R-E. Môre. So ek hoop ek sien julle môre weer. Dis al vir vandag my maatjies. Julle moet soet wees, lekker leer. Mooi bly.